Lepo pozdravljeni v novem videu. Ja, na novem, malo dobrem videu. Ja, danes vam bom povedal, kdaj bom zakaj sploh jaz več ne editam in kdaj bom spet začel editati. Ja, da prvo bomo šli na zaslon, samo da preklopim. Evo, ja, evo me. Kako bomo zdaj kamero? Ne, to, ja. Ne. Add nej, tako. Zdaj Logitech kamero. Evo tako. Samo da mi nastavimo to. Kje se tle? Tako. Ja, da nastavimo. Kaj je to? Ne, kaj je to? Kakva je to resolucija? Ne, to jaz rabim. Kakva je sploh? Kaj obstaja kakšna una? Tle. Zdaj. Ta bo. Samo da malo pomanjšamo, ja, evo me. Zdaj me čujete preko telefona, tako da je boljše, tako da bomo malo zmanjšali, tako. Evo, ja, zdaj gremo videti, kateri je moj ta zadnji editani video. Mislim, da je pred enim mesecem, ne vem, ja danes, evo. Ta video pride lih v nedeljo, snemam ga pa zdaj, 15.3. Tako da lahko bi rekel, da če je... A ja, se to bo jutri objavljen, ja, jutri in bo en dan... Ja, to snemam lih, zdaj snemam 15.3. Jutri bo se snetek, tako da jutri bo bil za ta video objavljen. In tako da ga bom jutri objavil in govoril bom o tega, boste videli, kaj mislim. Ja, ob 20. premijera, pazite, premijera, zato ker se mi ne da posebej objavljati, ker sem odin, tako da gremo videti, kateri je moj ta zadnji editani video. Zdaj gremo prv videti, katerega sem edital. Te, kaj vidite, nisem. Tle neki so. Ne, tle tudi niso. Ti vidi, lejte, mi nismo tle lejte, to je prvi, tukaj že nismo editali, prav en mesec je, če nismo vmes kaj, ampak ne vem, kje je moj to zadnji edit, tle neki so. Ne, ti niso editani, ampak ta je editani, ampak je film, to je moj to zadnji editani. Gremo zdaj videti une druge editane. Ta ni editani, samo ne bomo gledali slike, ker imajo samo rabi biti editani. Tle so. Evo, ta je moj najljubši, to je editani, ta v bistvu ni, ker ima samo sliko, ampak ta je, dva sta ta zadnja editana, potem ta je itak editana, tretji, potem, ne, mi smo se zmenili, da bomo najti zadnjega, ja, ta zadnji je bil editani, kje je? Ja, ta je bil film, ampak tega veljamo, to je januarja, tako da za 2 meseca jaz ne editam in, ja, ne, vmes imam pa tudi editane na drugem kanalu, ampak tukaj, če bi zdaj res, če bi res ne bi edital, bi pozabil kako se, ampak za 2 dobra meseca jaz ne editam, tako da to vam je informacija, kdaj začnem jaz ponovno editati, ker bi rad spet edital, ker mi je bilo všeč zelo brez lazi, ker sem edital, napisal tekst, kakšno animacijo in ker sem kaj taga, naprimer, se naročite na moj kanal in stisnite like, tako da to bi jaz vsakeč znova delal, ampak zdaj jaz bolj tle, kakor bi vi videli zdaj, vete,
Prej sem imel OBS, ampak zdaj mi ne dela, zato imam stream lep za snemanje od sedaj naprej, bomo videli, tako da tle ne morem editati, razen če naložim CapCut, ampak mi je zelo težko, ker sem na telefonu navajen, vse veste, ker je tam hitro, tako da bom probal, bom na telefonu edital, ampak bom rabo ta video nekako dati v telefon. Ja, bom rabo dati pa ta video ne bo editan, sem se zmotil, ne bo. Tako da to je bilo vse od današnjega videa in če vam bil sestavljeno, vam pozabite ga lajkati, se naročiti na moj kanal in deliti ta video s prijatelji ali s kom drugim. In adijo. Samo, čau.